Tejpur Times Hospital along se chelang bom ahema soratum KAC ke thege dinga tuma phan kerap ka chohang AASAA Karbiang long aro tumpen thang nat ka chingwai avi pin pen Karbiang long aro ke avi lo pu ka pangdak ponalong chedong dun thek the pusi AASAA song atumpen ke pangdak Amar teron ahem tuna phan Manja Press Club atumpen kerap kapajerdam Walk-in interview for LTM English School Tengkera Langso West Karbiang Long 782485 Required assistant teacher Mathematics General Science teacher 1 nurse Qualification required BSc or MSc Salary negotiable English teacher 1 nurse Qualification required BA or MA in English major Salary negotiable Social Science Geography teacher 1 nurse Qualification required BA or MA in Political Science History or Geography Salary negotiable SMS teacher 1 nurse Qualification required Graduate in SMS with English speaking skills Salary negotiable Computer instructor 1 nurse Qualification required Graduate with diploma in PGDCA or BCA Salary negotiable For any queries please contact 9678996101 6001 633183 or 967882 8152 Kardom Pini Prime Time Birotang Ton Pen Chetana Mixina Kedam tang thang ni phai kret rok arni bida sing terang aphan ahiring tang rak pen bike ke patong ajok Tejpur Times Hospital along selang pon bomlo nase se ke chelang ja phan Karbiang Long Termas Council ke the ke dinga tum nangra vek thaposi ahema soratum pen kachuningri patopon Rongmongbe Police Station ke parlo rongagora ar lokalong ke do sarthi ti suarong amikar bida sing terang kedam tang thang ni phai kret rok arni kopai ke lang no pena jok kuthore hithelong hormu ka chonam dam je aphan pura cycle pen NH thongkebra troxy akum dampomlo bangso ke dam bom hut men aprang pen ke bang abai ka bang alang phan patong te kang phitlo bike pen ka patong te kang abang phwa men lake men sing timung parkup meji timung arong asorposi pangthek pon Kapatonga hirkang tangraga joini adungarai ke do kuthori asor jaklabantha civil hospital an pondetlo lapen pondet phihala dakke un e pupena jo Tejpur Times Hospital along si toy to phitlo Tejpur Times Hospital along admit that pena phi aphu aning operation nanglo lapen ICU along si bikoklo la so along socheng dhanta constituency local MSc kachirong PP sita kang hon pen tangka suri phokep kerap pajirunglo Keso ahir kang tangraga joini irui ni aphiseta ICU pen baron iderlo lapen pini pen an ke chiklo jon dokailo ICU long kedo lapen doctor sa tumpunon irui ni bak dunang jilang posi nilitum aphan nang thanlo nilitum jakong do an pen ke keso chelang ponlo ikhi edat chepadam pen setami nona phi an ke nilitum ta tangka maha kachelang ja phanja kong avi pinanlo lasi jakong kedo KAC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang EM kachirong PP lapen MLA Dorsing Ronghang MP Horen Singh Biatum aphan kang hon kang jin sopen nangrap ik vek tha pusi keso that bida sing terang ahema soratum chuningri ninge sitame pinia ni sitame adang le sing timo bana pusi sitame na chendang dunuk edelo alang le tumgi puke chendang raper nang pusi kaningi pini lang so tagelang alang ke Prampen sitame alang ke MDC ke dendun BGP alang le hello ke the ke dendun bang sitame non alang le khans then sarkar bang sitame na chilang je munit non pusi sitame na chote pi bang ave lasi council pen ke the ke ding tum phan ningme la pen ke alang le sartori ram rong hang first time tuning di igloje ni tum phan ang rabun tek ji pu so aning cha khasi pini nami tumalo Rongmong we pen lop sing terang Karbiang Long live
All Adivasi Students Association of Assam matati hekben AASAA Central Committee atum AASAA Karbi Anglong aru atum pen thangnat kaching waya we pin pen AASAA Karbi Anglong aru ke avilo mate dissolve buke pangdak ponalong chedon no thek thepusi AASAA Karbi Anglong aru lapen regional sirke atum pen pherangkya mai ke phaponalong chepangdak pon. All Adivasi Students Association of Assam Central Committee hinpen thangnat constitution aron pen ke dam kalisi ame thang jungjung alia phan lapuson ke klempon ke All Adivasi Students Association of Assam Karbi Anglong aru pen ke chedon dun thekhe athema All Adivasi Students Association of Assam asong pen ke constitution aron du la song bong pen nili tum ke aron pen si dam bong lapen Karbi Anglong aru atum ningkan ke thom ke plengja phan ki jangme chiklu antulang lapen Ladakh maipu dun maipu kongchun bang lapen rap chun bang atum du lapen nili tuma phan thangnat alam nang chingwa ve pin pen AASAA ke aru ke avelu lasi ADHOC committee sengpon ang koglopura Central Committee hin pen isi official WhatsApp group along ke pangdak pondera puthak manghu khaklo lapen ning duglo pasi AASAA ke aru kongchun bang Robinson Malar pen ningjepong সংবিধান মতে এটা কমিটি মাত্ৰ 3 বছৰলৈকেহে কাৰ্যকাল কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত আৰু ম্যাক্সিমাম 2 টাৰ্মছ হেতু ম্যাক্সিমাম 2 টাৰ্মছ এটা লিডাৰে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ফালৰ যি সভাপতি তেখেতৰ এতিয়া 7 বছৰ তেওঁ চলি আছে আৰু অবৈধভাৱে একো কনফাৰেন্স নপতাকৈ একো আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ আমাক যি অবৈধভাৱে তেওঁ নিজৰ চিন্তা ধৰি আমাক যি অৰ্ডাৰ দিছে এই অৰ্ডাৰ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ Isialam kapachini thua teng punote AASAA Central Committee tum pinnangana ningkan pen sanchom hini dokoklo laso sanchom hini ke dokoga jok sinil tum pen ke isi web donang ji pu kipu dunwer ajoinesi laso ang deng ke deng pon pusi malar asang hopen ningjepon Nasi ke bang journey Karbi Anglong arlo along ke do AASAA aru pen ke Central Committee atum sanchom hini pen isi do thek thek te ka bang ke nili tum Karbi Anglong arlo ke election padupon longli la pen Central Committee hin pen ad hoc committee ke pangdak pon along ke chedong dun thek thei puta malar asang hopen pachini pon athema non election kate bok het ajoksi ad hoc committee pu pangdak pon detlo Central Committee hin pen Ladakh election hot vote ke jor lapen vote ke nama sailang no ke claim ponja phansi nang bor ilo lasila bangso sailang no ke claim ponji kamat tha ponalong ke AASAA Karbi Anglong aru pen ke che don dun thek thei pusi Robinson Malar pen DPC ke along pherang ke amai ke padupona hot ninjepon News report Karbi Anglong live Kedamtang thereponi phaisir kep arni manja press club akong chunbang Mongol Singh ingti pen jalin si manja pherangkya bitung atum pen hemme ke chodara hemtun Donsuri constituency ke parlopon bim ingti rong amekar Amor Singh terona hem ke chuasang kerap kapajordang Kedamtang thereni phainer kep arni alani tum hem me ke chopi dara joini ke chu move ki jun move laposona kisung nangdu koklo Lasona pora hood manja press club pherangke kongchun bang Mongol Singh ingti lapen ari sang huatum humri dampen masap sovet setame ki chua sang kerap pajirdamlo Nasi kisung ke phoda ba amasing ke hormu hai chanam dam jilo tinge plan planning se tame avidalo nasi manja press club hin pen kerap bang nang pilo nasi la EM handa tuning di lo tinggi pelang ni pram nagarap di fansi tuning di lo tapi kicu binu cu panai dokor boleh ke su pang abi jalo tapi kasu boleh sita me abi jalo lagi aja ko hormu me esonsoni hormu dan sita me ik jalo Lapenan parta kisung ke pho teron hema hemtu na tuma khan Karbi Anglong ke theke ding lapen man ke do KACCM Dr Tuliram rong hang pen chenglong local MAC atum pen bangso kisung ke pho hema tuma phan ke rapajir wek tha posi manja press club abitung atum pen manja press club pongchun bang Mongol Singh ingti pen ningje utha ni tum na da dimaklong anang humri pen thaklong si ning duk tikang piklo aso ning duk tukang satu mi tum rap tikang men rap tikang thekeda da jok pen pini ni tum manja press club abitung chingwai chingsai pidap chingwai chingsai si
nili general secretary pen alang tu man than pare pen alang tu members tum do as tame nang kroidun pen ni tum la bangso teron hem asor la komol teron amor teron hem ni tum abang thang pipa jir move tame la hithi rui ki choja phani tum sang kinang sot la necessary hormu kinang sot pusi ni tum info ke basang na pajir pan banglo pen thek tekang lo la pen ni tum dak na kibang pen ako thek tekang lo magalalo alang ni tum kabe tektik apot si pini la puson lo yo kichutun judang ye phanta kunat si chutuna pamala pan lo jala si ning dupar pik lo ase ako kumane ning ke me bang puyong si kirap ji do thulang polong te alang li tu man ting e plang plang ni kirap pi kira kepi ke pajir wi phansi nili tum press club hin pastame manja press club hin pastame kachuni ri pi padupon lo las News report Karbi Anglong Live. Assam Building and Other Construction Workers Welfare Board Hatumpen Kedeng Skills Development Aseke Emulate Educational Services Mantiti Hekpen AES Kachapatir Pipen Deepu Farmers Group Center along Seke Pipon Bomlo Bangso Aseke Thereponi Paisir Kebarni Pen Pangcheng Ponsi Nikre Trok Aparman Padoponpo Bangso along Jasimet Pet Labor Card Kedor Atum An Aphan Amen Kachet Habduna Tengpen Seke Piponlo Nonamatke Jasimet Petson Thomdo Lake Electrician Building and Plumber Aseki Piponlo Electrician along a banke Bang Pare Sirapli Cap Lapen Building along a banke Bang Trokner Cap Lapen Plumber along Bang Trokebatum Seki Endun Rentilo Bang so aseke ke endun pen prek jama dim along kachong datu na warsai long ponpo lapenan parta seke ke endun along a great ke long dun atengsi kachong dat anam setami batpu pusi AES Karbiang Long in charge Rontu Borua pen thanpon seke kipi non amar ke first batch of permanency pipon chotlang lapen second batch of pansetame bang pharo ke thamatuma phan ke thanpon je phan che sikpon luputa Rontu Borua pen nang thantu তো হেৰিয়াত আপোনাৰ ফেজত আপোনাৰ 600ৰ আমি টাৰ্গেট পাইছিলোঁ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত 600ৰ টাৰ্গেটৰ অলৰেডি 210 আমি ফাৰ্ষ্ট বেষ্টত কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড বেষ্টত আমি এতিয়া 300ৰ হেৰি কৰিছোঁ আৰু নেক্সট আৰু থাৰ্ড বেষ্টত আপোনাৰ 90 জন হ'ব আচ্ছা ট্ৰেইনিং ল'ব কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ট্ৰেইনিং ডকুমেণ্টছ কাৰণে তেওঁলোকে বিঅ'চিৰ আণ্ডাৰত এখন লেবাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কাৰ্ড থাকে সেই কাৰ্ডটো বনাব লাগিব তেওঁলোকে যাৰ যাৰ সেই ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব সেইখিনি মানুহে ইয়াত ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰিব আচ্ছা আমি হলো আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ আসাম বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ওয়াৰ্কাৰ ওয়েলফেয়াৰ বোৰ্ড তাৰ আমি টিএসপি হয় আমাৰ কোম্পানীৰ নাম হৈছে এমুলেট এডুকেশ্যনেল সাৰ্ভিসেছ তাৰ আণ্ডাৰত আমি ট্ৰেইনিংখিনি দি আছো অল ওভাৰ আসাম আমাৰ ইয়াতে ডিফু ডাটা চলি আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো চলি আছে মাইবাং আছে মানে নলবাৰী আছে এনেকৈ বহুত জেগাত আমাৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Pini prime tama birta ke ponsi kang toniklo